filime cyaje zageze ku isoko kare mugene muzihige. The cast Dead Man's Play. Nakubwira cyane Sankara da Premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. kandi bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isosta technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzamahoro iteka ryose. Usibye ko twari twaribeshye nta mahoro ari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka ijwi rya Sankara da Premier. Tribes of Europa hamwe na da Premier Sankara. Dore nindi cyacye cyane nayo yasohotse hamwe na da Premier Sankara. By the Army of Thieves gisirikare cy'abajura. Ready, mwitegure and crack. musatsi ngufuri crack. Execute international bank heist. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us. It's about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi to kwiba ari ibyabo. That's shit. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration, Portrait International. Kuna abasomeye Giant Pictures. Kuna abandi zateguye Sankara. Cyo ni gishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer yesterday. Urumva? Murajya he? Filime ko nazizanye. Ultimate. This God. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana afite muri gereza. Munda kure. Cyakubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Mitsira rega mu gahanga. Mwana ina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme no kitangiye. My wealth. Wa mwana ari ubukungu bwanjye. Haro avugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurisa amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze n'umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza ari baje kura muri gereza. Xiao Yu niko yiswe. Xiao Yu. Mick wants to see you. Mick arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakabaye waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyicuza iteka ryose. Bamuvanye jail. Ni Xiao Yu. Umujyana sha. Haguruka. Fite confidence. Ni se umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru.
tayari gira vuba hurry up ko filime tuyitangiye tazagaruka mwana tazavagaruka hano ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi nizi yawo haramuvugiye Working for them ndekera kubakorera man to be free. wenda wabohoka nawe n'abandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza aterekera kubakorera wenda nawe waba free wabohoka Today we bite burumwe very exciting news for you all. ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavanamo indwara is finally available. utarinze ujya kwa muganga. Ni amakuru yo gucicikana ku isi hose. Company yitwa X Corporation bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita ikuvura yo ubwayo. The chip directly affects the Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation East Area. Muganga imbere y'abantu. Ubuzima niko bigomba kuba kwari karita bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Iniza yo kubaho. Amusuka we hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva nakoze iriya chip none agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye none aha icy'ingenzi Gaia system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo vuba ngaho iraza gufungwa. Miki nta ntambwe yatera. Munshuti wanjye ya kera uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. hafi aho haraba hari impamvu za Gaia. Turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza. Icy'ingenzi kurusha ibindi dutangiye sasa new era kubaho kubundi bushya ikindi kinyejana cyashya. Ati none ikiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima ibyifuzo inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera mbega igitangaza biratangaje. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能， ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复，看来 umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会抽。 nta kurwara. Nyihangana nuko bwahagurutse. He's here really for the benefit of the mankind, as you said. Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa banyamakuru bandi barahindukira He's simply a liar. cyangwa ni ukutubeshya. Simply wrapping technology. Nta kuntu wavuga ngo technology Behind the machines grasp human thoughts and destiny actually. uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoborwa n'iyi mashini Hidden cyangwa hari ikintu bihishemo controller. cyangwa byakunda hari ikigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo 如果在原芯片上升级， ni original chip 那 cyangwa 么这个终端 wasanga ari terminal 编码人类 cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu uburemangingo 被 bw'umuntu. 控制啊！ ni gute nuza nervous system y'umuntu yakontororwa 孙子，神经， yaba ufite amaso ano cyangwa 那我们 nervous system ikontorowe 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya Always. bazahoraho. Human history has proved Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje that a great wave of progress, twese tugomba gushaka icyo duteza imbere. and only those who have experienced it, Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Hey, Yewe what are you doing? urakora iki hano? Hari uwaje aho bari gukorera tangira kuba security ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Hari wamanutse agomba abaturage hakuno baje kubwira ibya Gaia mwanda. Hari waje azarase wa mushoramari wa muganga
aramurasa ku itama ku rutugu. Umukobwa arimo arafotora. Arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri gaya. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri gaya ibintu byose byamaze gutungana, buri seconda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu no mupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose buryo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutira inde? Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye. And how do you expect to make him obey? None gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari machine iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka Xiao Yu ngo bamukoreshe kandi mbere ngo yarababahaga nako yarabasuzuguye. Sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma. Hanare gendasi yitonze ni Xiao. Urumva neza kuba wongeye kubona izuba. Nta muntu urancika ari muzima. Ni munyamahirwe. Uraceka ubu ngubu utafunguwera? Humura tuzongera duhure. Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Ni Xiao Yu. Tambura imbunda. Aiwe aratangira. Bayise ultimate code. Masasu bya nyabyo. Nakubwiye Sankara sinya mapfunyikira. Aiwe Papagasi. Shagutika gereza bari bamukuye neza. Tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye damuterura. Bandi ba security bacunga gereza twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. Bisasu shagucikana amahoro buke buke arabangutse fata umucanga mu maso. Chenga umutwe fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka bana migara cyamagara razana gahakurya. Bana mimwe iraturitse izindi aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bayise ultimate code. Turore ngoto
grenade bazanye nyinshi. Bari muri desert. Asa hakuno kuramo ikiryango. Naga byitayeho. Arabivugana gace gace. Modoka irangije. Zimwe ziracyayoba. Bigeri zamumezeho. Target. Mwanda. Kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizima. Ageze aha abona hari abari hasi. Target mbere y'imodoka irirenga tayari kobuteri nayitezamo baramushaka ari muzima. Kandi agonga inyuma tayari. Bano bavayo baboneza ko modoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivirayo. Arangije parika hano neza. Azana sasa machine gun ku modoka hejuru. Yewe rekura umuriro. Rekura amasasu maze ndore mu kuzimu bare ku igisasu. Bayise ngwiki ultimate code. The premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno. Bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure. Ayiwe kubyuka n'umunaniro. Wasekaga yumva kajwi. Baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bete Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanyana sibyo? And you should know my answer. Nayo subiza byanyu urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say? Ndabita abantu benshi bakunda shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Mudambwe karakana kabo. Mugenza amubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam.
laser beam ni urumuri rukata ikintu icyo ari cyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine busukanye abakiri makora. Deba uburyo gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyewe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno. Harabahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Mukomeza akazi. Hari extamino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti tayari. Umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'ama system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kura bwa computer. Tugunya kurya. Basasu nibayumva. Irinde mu rutugu wapi. Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukora ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Mona ashaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore yawe uyu yemeye kora wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootizi kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Kagakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyaze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ndi Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sanko. Hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko gaya corporation igiye kubaza ama microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupacereka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Asa hakuru ni Ziyawo you. Yambaye neza ni wamenya kavuye kurya ibigori. Vuye gereza. Emonene harawa yahereye. Oza. Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Uvani. 你放过我吧！ Ubone gutebo urwo sagera hano. 做线人就是玩命啊！ Ubuzongora bishe mu byago namenya gutunaziranye. 差点被人干掉，太
nari nishwe iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana 你怎么又来？ none urangarukiye ni cyane munini cyahaka wavuye hano afata imashini yacu 你的意思是电脑？ laptop ndayimena bahaka bakunda imashini zabo aho kugira ngo uyimene reka ndaguha amakuru yose ukeneye ndayimena bonke 都行，放下我宝贝。 aho kugira ngo wice imashini yanjye basi mpereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacu 帮我找几个人。 haranshaka unshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo shika kanyamakuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno hari abakareba nihanganira gato sizema 哟，这不是叶大记者吗？ niwe munyamakuru y'imisi ye bayita Shen 你喜欢吗？ ushaka kunda ibirori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。 rwose wa mukobwa narakurikiye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba Shen 名人， uri umusitari muri uyu mujyi 那些可就不好了。 ndamutse nkusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo iyo ndwara ku muhumetso w'abakobwa 那是。 真的啊？ 哎呦， nyakuba Shen bebe lulu mukobwa akiri aho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marikisona kirayimwambura mpereza telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 申总不好意思啊， mbabare nyakuba Shen 失陪了。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7载以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe urumufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umugabo icupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navuga nanjye ku Sheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si unkurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibiye mu bwarashoto basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norye barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se igira ubwoba uranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura Come with me. ngwino ugiye gukora iki Cut the crap and come with me. wembaza busa ngwino ntaho njye wenda kure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina nagasezerero yazana hakuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ enoka umuziho iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者， ni umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya enoka umuziho bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super sava 比 CIA 都厉害。
afite za sava ajya akorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za sava agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda ko banga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterana bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba Enoch yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya Enoch nayo afite mu nzu ye tayari 林诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch 我的工作需要敏感性。 umva ubu kazi kanjye gasaba umuntu gutekereza 林 cyane 诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 很全面。 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 我看你是 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 林诺的目的是什么？ icyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定， ndi sure 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumpemukira nabyo byibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa nk'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaia X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho kugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye ubave igisebe mashini itimuteramo kwarite mu ndani vuba vuba malariya yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintu nkwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore umujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto izi yawo ukabwira mu makaritsiye 以往的固态数据，利用电脑 umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda 分析，全球范围内做出 na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kazi ka feka wonshku avuye muri wonshku ajya mu biryogo karitsiye y'umushinwa bafite amazina asekeje hanshwi wonshku tanshwi ni amazina adasobanutse barashaka Enoch ntaho badasya kureba neza ari ufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch ari aho hafi koko dore abamuhiga nabo bari inyuma ziyawu yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira hari akantu yamuhaye
shyira ku gutwi ni ka écouteur c'est en anglais. 过了桥洞， Mu cyongereza ni earphones mu gifaransa écouteur. Yuko mutane na pipo utazi icyongereza kwa écouteur mu cyongereza écouteur. Sentire center. Karica kaca. Pipo icyongereza avuga ni macuri. Aho yakutiga ni binene biragatsiro. Eno karatangira abanye ko bamukurikiye. Tangira gukina igiti. Mukagigi. Arimo aracika batumye ziyaho kwica Eno. Ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki. Baratangira. Bose na abasore nayo wagayaho. Baragigira. Tayare. Gonga kigabo. Kirabangutse nacyo. Bose na abasore. Yazabura umugabo. 目标停下来了，在你一点。 Arahagaze amubwira icyerekezo. Barimo baramutracking. Za hakuno arabangutse. 到了，3点方向。 3 o'clock direction. Burasirazuba. Kuma umugabo afite akora ko nabitse. Ashyiraho sinyari ya Mr. Bon. Kureba neza. Umuntu umeze nk'uruti. Kumbe nyuma ye Eno ka box. Eno nyuma ye. Bose na abasore. Nago bumva. Ziyaho uwo bamutumye. Ugira ngo Eno kanagiye kwivugana umuntu. Bose ni indwanyi bafite byakode. Batewe na excomparation. Kamwambike cya gisasu. Ukuboko muri kirasi. Unyica uturiki. Biratangaje. Do you like this trick? Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye. Kiraza guturika mu kanya. Bose batangira. Kugigira. Vera beto. Bivaze mu nzu. Shinga urugongo. Bitange ki. Yinome muzemo. Eno kare mu bibazo. Eno gakwera uyu musaza Mr. Mo. Fata umugozi. Rutsinga ni kagabo. Fata inyundo. Yewe. Ambabazi. Fata gatebe. Bose. Na uva kwizima. Fite foreze na gutobora mutera umusumari mu gahanga. Yewe. Agatera mu rubavu. Agacumita. Gatangira kuvirirana. Bose. Na ba excomparation. Basi yuko nabone na masama cyangwa tumubiri wirepara. Baratangira. Kumakaro. Vuba vuba. Inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo mekeritse zose aramenya umusore aherereye. Baratangira. Afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic. Uyu nawe n'umuryango natsindira indi. Nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage hasi ko batwibye twembi moto. Yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara. Umwe hasi hejuru. Bayise ultimate code. Nakubwira cyane da premier umva. Sasa hano amujya kure gato yagiturika. Tayari. Gakobwa nako kajya mu modoka yako. Zaje baje. Uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri excomparation muri Gaya. Habura gato.
anabubaka imihanda enoka imodoka muzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyongereza ambutiyage urumva ambutiyage imufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyage ivuyemo umukobwa afatiraho tayari nakubwiye sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi waridutse tayari bose zirahigana. I don't think that. ntabwo ariko mbikeka We will be enemies. twakabaye turi abanzi nta mahitamo mfite mereza kode An ambition. niba ari miko yayigutumye The source code fall into his hands. ntabwo natuma ijya mu maboko ye Slaves. icyarenze Did they make you rebel against him? ntabwo natuma twese umbera abacakara ahubwo twaba inyeshyamba kuri we. Come on, get it. niba ushaka source code nako iriya code umurikire umuntu wapfuye kare byaruta nka pfa kujya nyuguye acana moto zinga icyuma yirenza umusozi bose ni abasazi arangije kura X code inyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undi amanuka mu mangano y'inakamoto yewe igisasu cyafungutse akinaga inyuma kiritura umusozi kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka arifata hakuno uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko kode ya mbere arayibonye ni 3 zifitwe n'abantu 3 uwa mbere arapfuye ariko kode arayisize Bushinwa si igihugu umusozi urariduka agashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda mensiyemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu bwanze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaia Corporation. Ndebe system burya agaze. The famous reporter at the press conference appeared with Xiao. uyu mudamu waza ari umunyamakuru wadufataye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gaia Corporation ari kumwe na Ziao Yu yakizene ni umunyamahoro. ase nkwigisha cyo gukora agenda ubahitane nawe. umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. kureba gutya ahari hose baranahazi. navuga menshi ni Ziao Yu. isi yarahindutse. sisa nkaho irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 barishaka kubona twasoje. 都是一样的。 we nta kumura abantu hamwe ariko mu isi zitandukanye. gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code nakubwira cyese Canada Premier wumva nk'ibisanzwe day to day akarimo karagenda kavuye mu rugo tayari barakazenguruka n'ingabo za Mik kakiraho hari uwazanye imodoka yirukanka wa musore Ziao Yu kubita umupagasi
imodoka izenguruka agakobwa kakirangaye wina wakagorya urabona ikizazo kunonuka reba kuri agahubanuje ikizazo gukora taye uve kuri abana babyuba nkabe bakenyeye matera kujya hapa vuba ujya kuri taye reba kuri agakuruye ndani vuba batangira batyo mukurikire umushenzi mfite icyumfuta inyurukansi iriruka zo kuri ba bakobwa b'i Kigali ubyukira ku mateke akonje akagenda akabyibuha nk'undi ategereza boshye ukenyeye matera afata feri modoka aho gatoya irirenga itakandagira umuriro ayiwe turi mu bihombo bosi nagahemba to你怎么又回来了？ kuki waje kundeba 这是中国， buno Bushinwa 我们不该出现。 niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano ushimye ibikijya mbere ku isi ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we 你 kuki se 为什么要找英诺？ wari ukurikiye Enoch 为了家人， nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye ya 没想到 ago nari mbizi 我们的遭遇。 ko dufite inkuru imwe dufite inkuru imwe gute 18年前， imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye bica mama na data na nyirakana gato Enoch mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye kwiga computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye n'iyi corporation ya Gaia nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nshaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaia bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mujya gukontorora ko wabaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wankoze ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze Boss, the data shows that Song Chan's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi I have great respect for each and every one, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose Boss, boss fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse byiza cyane Loyalty and trust, loyalty and trust principles of our corporation. corporation yanjye niko ikora mpemba neza kugira ngo nankorere neza areba umwungirije kamwite nka manager anapureyinga hakurya abanza zinya mu mashini hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha bararebana. Lewis. Boss ni Lewis kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica washatse. Boss I can explain. nasobanura. Na hana senye. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga ko umushinga wanjye ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu byo bisambaho. Ubuga bafite na Satellite X Corporation. Umushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe Musenoke
muzehe niba arwaye umutima afite ibinini akunanywa kume muganga ziyawe arimo arahamagara meze nabi arwaye katisayidi rubaga impande meze neza ra ntabwo meze nabi cyane ni katisayidi yari izamutse kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye wa musore ziyawe muze yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye katisayidi imereye nabi rubaga impande ubwo nayo ninzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubahwa X 公司前高层机器之uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru 帮我保管好源代码 ukomeze ufata izo source code zose ntugire ikibazo zifite umutekano atwakura imodoka yitwa Forodo hari abazitangwa ni Ford uzabikora gusa mana niyo F na O na R na D Forodo baparika hakuno 莫先生， nyakubahwa 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 cooperation tuyishyire hasi sasa bano bamaze gutandukana na wa mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi cooperation zabo bafite X terminal uri afite X Gaia Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha tugomba kurikira dukurikije situation turimo kwa gavanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru ko bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaia ni umukire mukuru X Corporation za kuna hawa bakina urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri Gaia ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见 gihe kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人 abandi barapfa 只为了一个目的 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 少爷 ziyawe yu 源代码不适合在你手上 ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合 ndabizi 我知道 kuba mbwa afite akabunda gatoya 但是 icyo nkubwira 不是你我说了算 ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe mukobwa kureba afite imbunda kungerekaho imeza 我先生从来不用枪 mo ntago ajya akoresha imbunda kumbe wari waje ni umwicanyi yambaye ka mask amusigaho cyangwa nawe nava ku izima tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukire mukuru mane nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka ziyawe yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了 igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa ziyawe yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari
kuzuru arakanu amuteye kazamuka muzuru aziminyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na Ziya wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus Ziya uyu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electric chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imuda asa minyururu tayara kuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sureka ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha ikigarito kagabo hasi bandi baza barasa bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari buhoro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwazanye ikimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Ziya uyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Ziya uyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukakandi kareshya kirekura amasasu uru ni urwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsindamo indani ujya hapa nacyo ni cyumba gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari
kamwizingaho tayari ziyaho nagava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala da Premier arangije baturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uriho ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfamula sociale mulere apfe biceri avayo ziyawoyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 20 ishize 被带到 X 公司 umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事 ibyo ni inkuru 把源代码给我 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果 wabona nk'ubwifuza arangije 这就是你想要的 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大他想控制全人类 umva nkubwire Mick nazuza neza gatatu afite za control isi yose 3年前 imyaka 3 ishize 公研制了一台 ari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统 za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序 nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disk 3 zose source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序 nta yindi ashaka gukora self destruction 半遭到攻陷 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨 ziyaoyu 你想看到一个混乱的世界 ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备 虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端 但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机 aho kugira abantu bakontororwe bareke babeho bari free tariza kanyanga mu nko ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择 hahitamo n'ayawe 肖博士 nyamugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我 kuki ariyo no gwitwamo 在我可以选择的时候 ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会 kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe
你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人 nimba navuga ati turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi producer sinyari muzarwaye cat side rubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugiranye nafite mu rwaro chip muri we excorporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. bona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza ari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira, abantu babaye digitalized, impumyi barareba, dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya Excorporation North Area. Harabari tayari. Kiraho haruwa yaje kureba muganga Ziyawu Ziyawu muzee Ziyawu 我是爸爸 ndiso tangira kwibuka se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. Nabaye imfubyi nta data nigeze. Ziyawu waravutse uvuga mu burwayi bw'umutima budasanzwe nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. No kubw'ibyo rero wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. Wabaye wa mbere twapimye iriya chip wa mwana nabonye rwose bitakunda ariko umubiri wabaye umunyembaraga. Umubiri wanze gukora n'iriya chip. Hanyuma yaho Mr. Mo nanjye turimo turavumbura tekinoloji nshyashya. Mr. Mike arimo aragukoresha kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. Yegera se source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe 酿成大错。 bizateza ibibazo ku isi. Wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu ari nkoreraho 他可是你7岁， kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye. kandi icyo nkubwira 把源代码交到密克的手里， nuwa izi code Mike 放过他， ntago azatuma umuryango wawe ugenda. 没有思想的机器， arabahindura imashini 活着。 babeho icyo ntago bindeba. 你看清楚， urazi 这样活着的人， abantu bakomeje kubaho nkawe 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣， kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿， bino nabikontorora 一切就都结束。 nerezo source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo? 他
想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Ziyawe uyu arangije umukobwa avayo nawe. Musore dore ngizi nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata mwana azikubita hasi. Nanga zimenya hwi arazisigara isohokera. Mwana wa muri iyi si hari ibintu ugomba kwibabarira. Avayo yitonze. Aza hakuno wonswe nawe mwicara impande. Ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'izindi ntambwe wenda bazakumva. Ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye, ntabwo nshaka kwicuza ukundi. Kumbe hakuno muzehe tayari. System imaze kwiyesitara neza. Injiza source code kwa eshatu. Chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akira aho ararasukwa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe uhungu yaje kuza. Muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari. Muriro Avayo Beatons barazifata uko ari eshatu za kode. Tayari Excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo. Tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupimira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda.
System iriteguye. Yes. Mu launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. Dore uburyo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga. Hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakunze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirego kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Mon umwe. Un personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira chip mu bikuremo. Mu idisona tingira exterminal. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruke buntu. Abikubisasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasiba icumu. Ratsa kagozi yakurya. Tayari. Bana kira ku mugozi. Pakindani. Tayari. Kamera zimureba. Abona baritegura. Boss, Xiao is not dead. Boss Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiao you? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Umunyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanywe jano. Ndavuze ngo hoya. Kumbe. Ari mu ndani. Nimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor hejuru. Ndaje mukanda wamugugezeho. Wa. Yewe. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Atangira kumbwira agomba kurasira kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。Inyuma yanjye tayari. 两边有人。 Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba.
abyiyumvamo nawe ni umukorano. Ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiao Yu gisasu abuze gato yakarashika murasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss. X Corporation ndani atangira gushya, abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized, bamaze kubinstalamo zira microchip, bivuze ngo bana baditonatinze exterminal bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite uyu we ntagapfa kumva uburibwe, isasu kirabyikoreye. Mfite imbunda banakabunda katisha isasu jawe tayari arabangutse sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence kagabo kamwitume karasa hakuno mushimashini musoke stop muhagarare get back to work musubire mu kazi ko boss arasu wa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe exterminal. Bossy, so you really are the top killer. Kabisa urumwisha nyagatangaza. Usari cyo numva. Kuchitanyiyunga. Together we could control the world. Twembe babiri twa control isi. What point is there? Siyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money these people. Konrana datekereza. Cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve nejerezo umuntu muzima. Twatera imbere twembi. Ari ndimvugo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore we niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip. And you know the consequence. Kandi ingaruka zizi. As for your daughter, kubwo umukobwa wawe rero kubwo umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etage ahanatana kwirukanyira gifungura ikirahure reba hana kana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etage ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntago bindeba ntiyarwa n'umwana wari yariye ntago abuze umukobwa food detonating at exterminal irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimye bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Ndije munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Ndiko nawe yanze kuva kwizima. Ukora mu gihori hori. Aramunaga mugarura ataragera nahaje. Mukubitisha umuriro. Biri mu biranga. Ayiwe ahera mu karungu. Ayiwe. Mukobwa aracyagerageza. Hari code eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo exterminal ihagarare. Izo code ntumbaze nimba zizi.
agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode uko ari 3 arazihuza kode zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extermino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. Dore si yose ngumukobwa system launch is terminated. Irahagaritswe irazima. Dore si yose ngabantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru nuko ibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dore si yose yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kiraramu kubisa uruti kureba na system yabayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi. Gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Nge ndabikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabo cyangwa nzapfa nzakurinda. Nge n'umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agata barabenda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ningo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipura zamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Debe ukuntu mugabo agenda. Kick nava hari. Bose baba nk'ibyuma nta numwe wumva. Patege cha mashini mukomye mashini. Bose bakomeye tayari. Fata umugozi arambira. Niye kumuturaho cyangwa motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisiya rimuka kubera wowe. Nagisiya kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Ayiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Ayiwe.
yaje akana kari kuri etaje nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe uyu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etaje amanza akana hejuru nacaramira wenda akana gakire arakitangira. Kana kasigaye karida ni kagezweho bigana. Mudamu nawe yaciye ishene bakana nako nimba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari mugira ngo aro waje hakuno hagira arangira umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye mugira ngo yanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenze bayitaka ryazina ryayo Ultimate Code yari Sankala da Premier nk'ibisanzwe. Abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane. Imana ikomeze bande biri cyoroshye. Aya bas, God bless.